Karibuni twende kumkusanyiko. Hapa ni mie na familia yangu tunaenda kumkusanyiko. Bazazi mkwe mnabeba watoto kumkusanyiko. Kumakanisa kule kwenye mnaendaka. Kwe nabeba watoto kumkusanyiko. Mujue kama Mungu Yehova ambaye ameumba mbingu na dunia na vilivyomo akatuumba sie. Ndio mwenye anatuma na tunapumua. Tukwe tunampatia muda naye, tunampatia siku yake ya kumkumbuka kwenda kumwabudu. Si munaona mimi naenda na familia yangu, mume wangu, watoto wangu, tunaenda kumkusanyiko kumwabudu Yehova. Uko nakuta mama na baba. Sana ataenda kukanisa, anaachia watoto makazi kule kunyumba na bambia, mimi naenda kukanisa na baba yako. Nikute masani ushasukula, hii nyumba ushatengeneza, ushasafisha kila kitu. Na ile homework ya kumasomo nikute ushafanya. Unamuacha pale, mnapiga vitoko we na bwana wako, mnaenda mnaacha watoto nyuma. Msikwe mnafaa vya vile haiko vya mzuri. Musikuwe mnafanya vya vile. Kama mnaenda kumakanisa, kumikusanyiko, mkuwe mnaenda mwe wote na watoto yenu. Nabo baende basikilize neno la Mungu tangu wangali wadogo. Sali kwa mtumbu ulikuwa unambeba kukanisa, nasikiliza ile neno ya Mungu. Mnarudia naye uko naye mtumbu. Jua nini sawa na muzala, usikuwa unambeba, mubebe mtoto akomale iko na kunywa ile maji. Kona kunywa mai ya kiroho akomale nayo, akomale iko strong. Iko strong kimwili na iko strong kiroho. Jamani, mfatane na mie mtaona kwenye mimi naenda kusanyika. Sawa? Si hapa tunafika kugari, tunataka panda sasa mgari, njo tuanze endelea. Mfatane na siye, mwone kwetu naenda kusanyika. Mie, biti yangu nasema hivi, wazazi, musikwe mnaacha watoto kumanyumba, kisha mwe mnasampe, mnaenda kumakanisa, hapana. Kama mnaenda mwe wote kumikusanyika, kama ni mkusanyiko mnaendaka kako, kama ni makanisa njo mnaendaka, jusi yetu naendaka ni kukusanyika. Kukusanyika pamoja. Sasa, musikwe mnaacha watoto, mwe mnaenda nabo. Sawa? Okay, tunawapenda sana.